injira ya kawaida yo kurwaria marwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chisinya gitari yeito ntutoko make sure nga tuapimiro murwire bya twakorera diagnosis boigo mbugwato bokorera bundi buna general consultation okorengwa as a laboratory, nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition, no bondo bonke. So na kito karo montachi obisi to make sure nga twa device nutritionally ngakia koirena ngakia guitanga ko soko nyora marwe ito gutumia amarioga kawaida aito gutera tukuruka na conventional medicine twatumia mariogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids andi tomonya gutumia amarioga akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo Goroba ya gatatu erumu 307A and in Tubwate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 and in Tubwate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Walfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Ndizi TV. Ubwansu bw'omuguzi. Nkuru asinyekitari ya Walfit Health Centers itubwate kliniki Gabo Songa se nyumba ya Uhuru Plaza Goroba ya gatatu room 307A. Karibu sana. The prostate neki mukimwana mumura iki neki kimwana mumura ikebutoka asenjira yayo wiboro immunity na iki neki kebutoka otara ikenyomba ya machi ikinyomba ya machi erigoro ikimegie prostate yakabazi anduli biki mukiri ke no kebwate obu yasane so mwana mumura kagera okonyora abana wiko muntu atware prostate atabuwe ki prostate atinya konyora abana prostate kurusi amachari yagokonya ko embe uyo mwana mumura chinguru cyo komyoka sayi amete esibi na byo mungari byo mwaka bikomera natambe sana onyoke gori ngaki bina bimuga kari bikororo kukabigene litwale chinguru cyo komyoka endagera likonyora kugwase prostate. So prostate byoli galiye sebekire enchira ya mache noywe tagatikati ya prostate enchira ye mbegu noywe tagatikati ya prostate maega ye prostate notubuga tenyomba ye chwenene rectum. So minitinga
prostate nagantaga kesana kanga muna aganditeraga kanabo lakini ne chando kabwate is what we call grand problems iko katwale ne chando tika kolenta kwende ebintu byonchukana nete prostate bladder the rectum the urethra and the vas different anything bikonyole ne chando yokukuma so prostate ye nigenteke wala ngento vote lakini nanda wakakonyole ne chando ndaboge kobekenene prostate nabe coin large ekero ya twaliro kobimba prostate nabe ekobimba kinse mu cyonse nabe kobimba mu kisiko emirugo ese konyole space ebimbe go chaime so ekero ya bimbire prostate current ne cyando ngento vote yene ngo market ali bichuye tabuya ne bintu bindi lakini prostate nabe kobimba okoba kisababu sato esababu entangani abana bo muraminete waliwo ikire myaka below 30 watu wale infection unabona ubuguru bwo kwambuka na gonorrhea babuya ndubate ndumwa chlamydia infection amaruira yagenda swese prostate ne nabako vere prostate yinde yo banyore ngende kurunga prostatitis inflammation of the prostate igaba nabakira barungo prostate ko bimbero zabante bigori bike prostate ko bimbero lakini ngote yabegende bari kubimba noko umuntu yatwali infection sababu ya kabiri prostate ko bimba nabe kubimba bosayiho munabona abantu bayikire myaka 40 years and above abantu bayikire 50 years and above myaka 60 70 years uko prostate yabona bera binde watu wali ndego kunga benign ekaro kunga benign igoteli cancer prostate yabira kinetali cancer elwate benign prostatic hyperplasia prostate yabimbire lakini etali cancer ekobimba okobe myaka yawe yabere menene lakini nandi prostate nabe kobimba okoba gwatwalege nto kintu kya gatatu cancer utwale cancer ye prostate nabe kogere prostate yawe gole ebimbe ntiwe nini so this word name nga kyumuntu arakora amanyina prostate yabimbire nakura koruma na ibyo yabimbire sema tabaki onye igomwa number 1 you have to have an history novuga te history nga ngwa twale tuburire bwasina ngwa kikogenda nyagitali onyora ama matibabu ukakabege igekege tambe ngwa kikogwari so number 1 is the history of an infection. Number 2 okonyoro kurumu in between amagenago na somurango bwechwele bosongo bolirabo ekero konyoro kurumu ayo muntu omuke gatigati yamagena ne murango bwechwele ne ibye korokinga nobugate prostate yawe yakore yabimbire lakini umuntu bwati ndikunga general symptoms korni prostate yawe kero so muntu. What are the general symptoms urarore? Number 1 is what you call abnormal urine pattern. Abnormal urine pattern ni intermittent keninga kare kwa gaitera maji kawaida buja lakini wano wachake kuitera maji ataliko kogo munabona kwa mfano kwa genda kuitera maji konya maji akwanga gosoko ganya mwenye you can imagine you have gone to the toilet waikire gari yose toilet yere irendo pit wono tene inoganyeta osia metatu ganyeta wabutor abantu bandi baje babona gandeze gode yero pit ose republic abantu bandi baje bakolire bakire bagutiro tene inoro maja atali gosoka nanda gotaka gosoka agosoka muna matone ngora amachaya akugusambana ndekera gosoka ndiwa nini mwetenga kitwale ngabo so ngotie mana bitira maji ngo ikia tambe wechigoro bona eto gotie mana mondo because you know what you call urine stream yago is very poor to konyara gutera macha agenda satambi you see ekero wekire nyumba nabo kunyako anoja konyanga akikwanyeiga kumba make ndi boita tadu nanda nyako soka make taso get yours wose
kugoitira mache ando goikanyomba kunga mache alterate ando takiro gendo ende bisiko goitira mache na cyokora bagaka bangi bagoitira mache botuko agoitira we mara 6 mara 5 because ile mkojo haitoki yote, imefinywa mahali sasa haitoki yote, unafikiri imetoka yote kumbe imebaki nyingine kule kwa blada. Ndio nini iga macha ko gosumbua nange tegote na bako gosamba nini nyinyo kuitiradio kariyo kamacha aya kukuchukitiradio kukuchukanda kupimya gitari na mpima ngo ne sukari mbwate tubwate sukari mpima ngo UTI kimbwate UTI. The next thing ni prostate ndo gosumbua lakini bono mbire manyiriye bibe pero kwa birorire ebi bikoro kinyaya let me rush those onyo le kuitira macha bwatamanyika kwa sababu nyakitatu kuruka imaturia unakojoa mkojo ambao uko na damu tatuji siri you need to rush those two egero kore uchunguzi sahihi. Ukiona mkojo kwa damu kwa mkojo hiyo ni dalili mbaya. Dalili nyingine uone mkojo uko na damu alafu vile vile unaumwa na mgongo, hizo ni dalili mbaya. Abikira minyege nteke so etakeive otinyagita nkiye kwa prostate ko bimba twatebirenga abigolie bike eko bimba because you've got infection. What about benign prostatic hyperplasia? Benign prostatic hyperplasia eko genda ni myaka mnangete gote abantu ikire myaka 40 years and above na mono bako bimbe prostate again to kende ekifamilia. Familia is very important. Ntubugata family history onye abantu generation gete okonyora sokoro yaona bwate prostate nja bimpete your uncle otwale prostate, your brother otwale prostate kubimba jua na ina bora kubimba mambo igo unywe kichwako ndio sasa igona byo kubwatie ndewe nandike ntugendeke kwa prostate ya imba mono mono bali bange tenya masaidi nama nyama nama ruwa mangi umwe tenya mane bwate what you call a hormone like hormone like ekogarange prostate ya gebinde so ikaro kuriya menyira no nyomaru ko bimbe prostate is very abantu bari baraba nemebere kakoro mubiro woro monene no yi prostate yako bimbanda izi ubwatu urubwe sukari prostate yako bimbanda izi so gukumanyenga prostate na biko bimba because na kotabe age ndumni family story nangende goteba. What about cancer? Cancer ekolentwa na what you call a free radical. Watu kwa na free radical na ile konta cancer yose tumubiro mu a free radical eminatinga ekero okutwara oxygen eso mubiro which is not stable. It was automatically a reactive element and non-reactive element. But chloride is very reactive, potassium, sodium is very reactive. So it's because they're not stable. They need an electron to be stable. So onye olengo kuri ndagere go produce free radicals nyinge so mubiro. Mwana ora kuri nyama choma. Bakoli nini chips, ngomangire chips. Yeah? Chips ye nyinge. Ekogera free radical chiamente keso mubiro. Eyera kolentere cancer. Tukakwani ya cancer next time. So igina even to be kolenta oburu ile gusoko bimba we prostate free there. Aha, that's what about one the prostate problem. Second one to korora kagere ere ine to korora lakini okorora jidalili ya lakini andi sakinere yako ndiye mata nanje to bateli ndiye bali batali kole mumu abo gaka bali batali kole mumu gondo banyole kanyenge prostate yawe ko bitu to ida banga bameze kole mabaro mugondo ngato kole mate tsajate nyole kubona ya bakatanga kole mumu gondo mara at least kabere bi kabere wi otigatatu wana ngato kole mumu gondo the prostate yawe go chevimbe na ningo likandi vitabu noliye tabu kikia nandike unga men and the prostate. Men and the prostate ngote it's very clear nindi getoro batinga gatatu yeah
complication uburwaire bwe prostate usekobimba bwe prostate nabo gukora imicando yo gukoma kwegura abantu batwara imbere na urinary retention Enyagitari ya Worldfit Health Center iye gutuka imijumu chokisi nigikorwa bukorere bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tuna abanyagitari tusomete enchira ya kawaida yo kurwara amarwaire tukuruka nka conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chese nyagitari yeito ntutoko make sure nga tuapimiro murwere bya twakorera diagnosis boyo mbugwato bokorera bonde buna general consultation okolengwa as a laboratory nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition no bondo bonge. So nakito kero montachi obisi to make sure nga twamwa device nutritionally ngakia koirena ngakia guitanga ko soko nyora marwe ito gutumie an infection ewanene. So LNT infection is a bladder flow na recurrent cystitis, inflammation of the bladder, which is very difficult to treat. Aya one mangende gote amachalira negocha maiga ikewekese a kidney na bago damage your kidney. So umuntu bwate prostate ngaki niko fiti na uranyole urine retention na uranyole urine incontinence onyole infection ya bladder yao ose figo yagesareki okuba machira ndegucha maiga kidney na constipation utwali chenko bantu bwate prostate bimbete na icho yawe ko benko kagena nagote binga prostate yelalirete ase kwende rectum usese murangu icho enene se kovera. So ekerego sukumu mono na ve colenta constipation, which is very very serious. Ayo to atena ndo nyoro cancer na ve colenta mechande na ve gutara ya genda sikiti ya enda to ya. Daktari mwalimu wake wote bingi yes. What you don't know is this. Ntubu atige ntumi kuro kunga enabu nekeronko gusuna kwiguru enabu yiye ko bende su kombe egweta enabu ko bende su kombe bw'umugaka egweta se prostate yama ko bende su kombe. So meaning na ekere prostate ya bimbire enabu niyo yabere squeezed kaire gweta katika prostate. So onye ko yabere squeezed keliko ira ujumbe yote su kombe kuliko ile ujumbe yote inapeleka ujumbe kidogo, na ikipeleka ujumbe kidogo basi kazi hiyo ziko sawa kingurubaga tia yeah. We can number one ekero monta kiese nyagitari yoto we kato kolege ntibiko rukinga a diagnosis tuamanyina uburiro bunagukumufungo atura manyina uburiro bw'osumbwa bwo gweteraso kolingoli bwo gweteraso kwandago laboratory testing. So ekero gwakiri watwerese kidalili. Number one, we have to rule out. Ruling out no gutakumanya nga burwire ketemboyo muna bono uri geli burwire sukana bura tole manyina nabyo we katopime sukatomenga tujibwa dosmanyibwa UTI na urinary tract infection na vera ntebe ngiri na bibinde twatebe. So we have to check your urine to make sure that the UTI we're talking about. No, so ekatwa twabedenga the high index of suspicion inga a prostate ya onere bimbete, then you can tokurusia manyinga tunyagenda tunyapima tupime tunga PSA, prostate specific antigen. Prostate specific antigen ngotwere a guideline yaki ndio jamate za kwa hapa na pale. So like now 0 to 4 eminetinge prostate ya gombile, 4 to 10 prostate yako kimefura, 10 to 20 inaenda kuonyesha inaweza kuwa dalili mbaya, more than 20 maybe inataka kuwa na kanza. Hiyo ni njia moja. Njia pili na utogo wa ultrasound, toa kevicha
pelvic ultrasound etoro guse prostate yawe yago tunakora that if we suspecting a prostate yago nabona nyinga yake gutwara cancer itoko rusire mpiko nga biopsy turusya kanyama kagende gapima tupime bakore ibinga histology. So once histology has been done gotoro kirenga huyu jamaa akona cancer maiko, lakini watu wengi wakona shida inaitwa benign prostatic hyperplasia. Hawana cancer wengi, ni very few wakona cancer, na wengi na prostatitis si wengi, lakini benign prostatic hyperplasia iko. Tuko na madawa, ndio tuko na madawa ya kutibu prostate. Ekezo nyanga prostate yao ya vimbile tuwata mariogo toko kwa egere bimbo. Yes Frida abantu abangi bakiri meditali bakora operation, lakini bamanya kunya complication cy'ubuko. Abandi bakiri meditali bitu watu wali what we call scriptures ubukombe kwisha maneno. Hakuna kazi nyingine. Wanatembeza tu. Ebintu watu wa complication nyingi sana. There is no need ya kufanyia operation. Tukishajua kwamba uko na benign prostatic hyperplasia, tugwata mariogo toko kwa tugwata lori kuna Belgian Africanum, tugwata stimulator, tugwata sopalinator, tugwata mariogo mange toko mwa prostate ya ita kovimboka. Nebona ninga nabwate cancer toko nyorabono kwa mfano Frida tajaro umuntu nabwate cancer kose kuna nini PSA yake imeenda juu sana. Nko mwadi kwa historia kole ndio kunga mnaona ugende jinsi kitia vile hizo zimekuwa ngambo, wanafanya kitu cha subcapsular prostatectomy. Subcapsular prostatectomy na the prostate ye ntonke asanale koragera ko koragera from the testicular tissue, and the testicular tissue ought to come out. So baenda baruski testicular tissue onye kwagwa te cancer yatigara kovera jise yale. That's a procedure which is the best, which I recommend even myself. Lakini vende umuntu aratore cancer ni procedure mero ya cancer kusamana no kuba biduwa chemotherapy, radiotherapy, surgery and so many things. Nataka kusema ya wana kwa sababu ndio kwa hivi au rumwana na bwana kama chama watu wao na mwana ya just kwa neno mugomba makari much Frida tuwateberia prostate ne rekugera abantu banyora abantu. So you are writing a prostate yo mwana uge etware michando na bera kikogera umuntu anyora abantu n'ukwenda gukwana, lakini enche bengi yano gwe kimilitari Frida umubero ubona imanyite bino no imanyite umare y'ibitara maji rwanyura maji kiwango gete ngogenda. So ekero kwa rori dari yikimbe Frida enche bengi yano gwe kimilitari no cyo ibise utachificha mpaka vipi. Unajua kuna wazee wamekuja kwa kliniki yetu tukamwambia tutibu ugonjwa, nakwambia tiganda haraka nyaki mambia hoja kwa kesi yako lila maria unajua daktari imeblock sasa. Why do you have to wait mpaka ilete complication ndio tukuje study? Tumesema kwamba kuna complication ambazo zinaweza kuja kama ugonjwa huwezi kupata matibabu. Tumesema unaweza ukaribu figo, unaweza ukapata cystitis, unaweza ukapata shida zingine zote. You don't have to wait. Ndio mwana Frida mpesi daktari wetu ya World Fit togo tebanga nyasaye tato ngite bantu barwa ekero koro tukurwara magoso na kwako. Tafadhali tujaribu sisi tukafanya makosa mingi ambayo itatuletea shida mingi ama magonjwa mingi katika mwili wetu. Katika ningoro kuna daktari Moses Kena Osaribu kurwa daktari ya World Fit Center itogwate kliniki gabosonga senyomba ya Uhuru Plaza. Bali batama Uhuru Plaza inchuba kabosonge town. Kikaro wekire bosonge se town woli na marigiti nkaje. Gose ekireliye town imeko kuna marikiti. Once wekire gari marikiti assisted jinkoro ya Kisumu ya Renge asikibuche litikire buche ya noke nyameko ni gusana. Bili nyombeye entambe batama kuba matambe kurukunga Aliza Plaza Uhuru Plaza. So imi nchuba kegorwa ya gatatu room 307A no konyole kinjito kya World Fit. Ando bujabwa bosongo gaiga inje ngotoka
Frida. So anytime umuntu agoja nacha mami naje tukoni byose inja konyora mu medical yo wafiti ngabo soko tubwate clinic gari Eldoret ani tubwate clinic ende asomo chukaratina amuko mkelese namba ya nesi ni 0722 24 5763 0722 24 5763 ndio mnasoma ndio sana daktari wa kusanga nje ndio sana mwanchuma yule anayesema Facebook sema ule master anataka kwa sababu ile ni mara kwa system ya diaspora na rini ndio cloud national na ndio kwa sababu sana mwanchuma kwa kusanga nje kwa sababu sana ile kwa sababu ya kusema ndio na kwa sababu na kwa sababu ya nani ndio kwa sababu ya ndio na kwa sababu na na asili ya watu ndio ndio kwa hiyo o wenye watu mmoja ndio anaanza kwa sababu ndio ndio asira kwa kusanga asogwa ndio kwa shida kubwa kwa sababu ndio ndio sira ya hapo ndio asili kwa Enyagitari ya Worldfit Health Center igiye gutuka imijyi umucyukisi nigiye kurwa bukorere bwa